Әпсін татып, o Mahmut akam mаңғы болып бәді, мен Mahmut akamға болып бәдім қара. Толымы сорыны жақ, күтідіған меймені жақ бір акымызға. Вай, ешіліп қалыма, үшім яқшы қара күнді амдан қайтып келіме. Бір әбі, етсек үсім, мұңсым білән қайтып келіме. Рүстем шоңғыча маңға игілік тіклеш 900 кітаптан оқып беретті. Мен пұл тапқан келді, бұл игілікні баш құрыш деген кітаптан оқыдыған болды да, бұл. Иқсат баш құрыш деп. Бұл ойын болып кетті, шында 15 күнден кен, бұл шеркетінен кен мейлі келді қара. Сақи сәнің мейлі келді. Бір күн Махмуд Камла білен кеш құрын, саат 11-13 келеді, сорында отыраттық. Рүстемді дұлпын келеді, бөсем, адаш! Келді, мал келді, бұл я! Қачан? Оғазыр келді, бұл әлі кеш мал кепті олды, де. Aka mal kepti, mening mi eng cho'ng orzuyim shu-da, mal kelsa bir ig'lik tikilsak deb. Menga ukam dedi Mahmud aka bilan xo'shlashib, uyga borsam, ishimda qiya ichib qo'yibdi, Rustam og'aynam mal setishni, mashq qilishni boshlab bo'pti bu. Tamaynak va aynakni oldiga kelibdi. Mana aka, mana. Madraq turay. Ha. Ingini sal ishitib mana. Teshiqa. Ha. Mana aka bu bizning Saqisa sherkitiniki jigar quvvatlash. Yo'q, jigar mayadimi? Ha, mayadi. Jigar quvvatlash ko'milishimiz aka. Buni yeysangiz jigaringizga shu butun haminimni tozalab aka. Bu Saqisa. Oy shundoq intizor bo'lib ketdi Saqisaga. Ya Rustam, sen jinim adash. Nim bo'ldi desam. Napoleon nim dedi? Nim dedi? O'lmagan jonda umid bor dedi Napoleon. Qara faqat mal keldi. Mal keldi bo'ldi. Hayajonlanmaydi. Qanday qilmasam, men mal setishni mashq qilyapman adash. Bo'p qolsa hozir ishga shuni yepla bozor ochaylik deydi. Bu kech soat ishga kimga ochsa u bozorni? Butun qaramaydi xalq uxlab bo'ldi. Unda degani bilan deydi, "At qilaylik desam, at qilgan ishlarni obyektiv konkret jihatlardan da boshqa bir gaplar bor buni. Urlashtirib bo'ldim deydi. Amsa bugun aram ilep adash, atdan tatib bozor ishini boshlaymizmi desam, "Adash, Napoleon Hill nim dedi? Fursat qarab turganlarga emas, tayyorlik balaga keldi" dedi Napoleon Hill. Tayyorlik qilaylik dedi. Tayyorlik qilaylik. Qanday tayyorlik qilmasam, mal setishni mashq qilamiz deydi qara. Kech soat 12da. Ashtaq bir sarang nima voy, kallasi kirib olgan. Qanday mashq qilmasam, mana adash, men mayda do'konchi bo'lib o'tirman. Sen mal akirsa, men do'konchi bo'lma. Doğru do'konning egisi men bo'lma. Sen mal akirsa, işte mal elib, shunday qilishimiz dedi. Avval nima o'tiray? Sen mal akir. Ening kayindan azra o'rgangandan keyin bunda almashtiraysan, ma'qul dedi. Shunda menga bu 50 ga shumallar, menga bir 2 ping-pong bir do'kon yasab edi bunda qilib. Aldık bir üstel koyduk. Ve ticaret kinçkada birimden çapla koyup, ben onun içinde otadım da ben. Xirida bulup, ama mal satıda ben de dükkanımda mal saksan tevip de hem de 80 katlarını aldık. Sen Rüstem bir yaş malını götürüp kirip, aka yakşıma, bizim bu Saqisa şirketinden mesulatır kegen. Ama şimdi bir dükkanlarınızı silip, aka bir gül üstüge gül kıgan bulsak, DVD. Hem de ben hakiki dükkançının rolunu yapat ben de. Hem de sakam dükkanımda mal xil toluk. Bu bir yaşını bırak alamayım. İki kutu alay. İnin keyinden yani baza bop kalsa yani kağını alay desem Rüstem. Malını kokuyup yapıyor. Nime öyle Ruzi? Adam masa? Açtaktaydı dikine mal dükkançılar. Kandaktaydı desem. Bu Saqisa mavu sarang. İki kutu alaydım da. Sen çıkamayın ha. Ben dükkançı olmasa ekre dedi. Hem akıl da ben yeni çıktım. Bu dükkançı otadı. Ben malını götürüp kirdim de kirip aka, bizning Saqisa şirketining militi, mo'shani bir do'konimizni qo'yib baqqan bo'lsak dedim. Voyay, Saqisa masaqam. Bu qachon keldi bu? İntizor bo'lib ketdi. Ishga va bizdan 100 yashik o'zi ekan. Tizamagan. Amalan ham surat ham tiza. Munda qoldi adash bu Saqisa ma bu. So'ron kensa ya Rustam sen. Bo'pti bugu mustaq Allah. Endi taqlada red qilib turgan bir do'konchilar bo'lib qolsa qanday qilsam, sen red qilib turgan do'konchi bilan ekra. Adaş, Napoleon Hill nim dedi? Tazga tağ satsa dedi. Ben satayım sana. Buna ammaydıgan xiridak setişinin 3 benpası var. Birisi psixik jihatdan bunu maqtaysa, ikkinchidan malga qiziqtirsa, uchinchidan buni münpet ko'rsa, to'rtinchisi muhim aladi. Uning damsa 5. Voy ba'di setib bo'lmasa, sen kira bul ammaydigan xirida bo'lib kiradi dedi. Ammaydigan xirida bo'lmay kirpadim. İşke şu malını götürüp kirib. Aka yaxshimi biz shu Saqisa şirketining kitoq. Shu malni akagan bo'lsa bir do'koningizni sep qolgan bo'lsangiz dedi. Olmayman da. Buni olamayman saqam. Qunday mal var mayda, buni ras olamayman. Uni ustiga ekan bu hozir bundaq şirket yomon chiqib ketdi, buni ochib ketgan dedim.
Ama ise. Çünkü ben baba deyip. Aka ama sizin bu dukalarınızın canşoların dehşet peyzike. Mao aka sizge dehşet onun için özümüz yapaka mesulatladın aka mao. Ya fikir ben alamayım ya bolda bu üzerinden mesulatlarım bu bir adam ben çok tivip. Bu ne yapıp sasan satka bu çıkete bana. Rozi. Üçüncü kadın yanına girdi. Aka endi manuçu mında da menpet küstüge yeri geldi de psixike canның. Bana bir yaşıgine aka sizi 40 yaşımdan birimiz 70 yaşımda satsak 15 so'm kaldı manın bir tal kutusdan. Bir yaşta 6 tal aka qanchalik foyda qildi sizga dedi. Ya fikir bak qiziqgan sabı menpetde bu satanda bu hech nima bu musabı demani. Apra menga olmayman men. Voy, Rozi. Ne kirdi? Aka, mani ip qiling. Ma özümüz yap, ballarımız yap, bizga payda qilib sınaqda o'tkazib sizga kiryapmiz juma dedi. Baba yuqulama menga adam terikdimi? Olmayman men. Pulum bo'lsa, qumdak mol tutsa, chiqaman menga. Chiqamay qad do'kondan. Nima? Voy chiqa. Nima adashsan? Makla. Nima? İşkimiz qilayotgandimiz ma ishni. Ha? Ungacha patata tutma ishqa. Ha, to'g'ri tatamsan. Bir yash kiyib qo'ysang, o'zim solawsan.